Čelo. Ćao tetka, pozdrav. Bok, šta se smiješ? Evo nešto komentiram, svaki put kad se vidimo sve manje kose imamo i ti i ja, dobro ti jer ošišaš, a ja ovako silom prilika priroda, me sustiže lagano. Tu smo sad negdje po količini tih vlasi, čini mi se, ali možda Ne, čak i ja vodim, evo, da. Stojiš bolje, bez ikakvog pretjerivanja. Evo, ja se spremam za ljeto, tako da drago mi je da su svi nazad, a ja idem kad se evo plaže očiste. Ne zove se bez veze bablje ljeto, tako da... Krenuli smo znači s niskim udarcima, dobro? Onda ti napravi uvod. Može, evo. Šalu na stranu, evo, nastavljamo serijal o investicijskim platformama, znači bili smo pričali već o Revolutu kojeg ćemo danas opet se dotaknuti u smislu robosavjetnika, kad smo spomenjali i druge robosavjetnika, pa jedna epizoda je bila Revolut, ali Revolut je puno više od toga, znači to je aplikacija koja želi postati, odnosno već je u mnogom čemu i postala pod navodnike financijski super app, znači super aplikacija koja nudi jako puno različitih nekakvih i vrsta računa, usluga i tako dalje. Tako da danas ćemo se samo fokusirati na njihovu brokersku platformu, odnosno dio koji omogućuje samostalno investiranje u dionice i ETF-ove. Doduše postoji i dio i za individualne obveznice, za komoditete, za CFD-ove, za kriptoračune, znači ima toga jako puno, ali evo mi ćemo se fokusirati možda na ovo što i sami najviše koristimo, poglavito kad pričamo o ETF-ovima, znači nekakvom trgovanju koristeći taj alat. Pa da, mislim da smo već dosta i u posljednjoj epizodi kad smo pričali o Revolutu kao robosavjetniku nahvalili tu neku jednostavnost i pristupačnost i to bi rekla i najveća i kvaliteta i odlika Revoluta, a onda se to preslikalo i u ovo investiranje. Jel? Ja nisam zagovornik, obzirom da spadam u ovu generaciju rođenu poslije Drugog svjetskog rata, boomersku, ne volim tu jednostavnost u investiranju previše, ne zato što sam nešto protiv toga da ljudi krenu investirati, nego zato što to postane neka kao video igrica na mobitelima i često ljudi koji evo koriste Revolut mi dolaze i kažu evo vidiš danas mi je toliko i toliko porasao, ne znam, neki ETF ili dionica, a ja nisam ljubitelj tog gledanja, jel? Ja sam zagovornik ideje da što manje gledaš portfelj, tako da s te strane super je za ući, ali možda kod korištenja razgovarat ćemo i o tom aspektu zašto mislim da možda ne bi trebalo biti ovisan generalno o tim tako aplikacijama općenito, da ne govorim društvenim mrežama, ali ovo mi polako ide u tom smjeru, iako Revolut je već ozbiljan proizvod. Pričali smo i o bankarskim uslugama, pričali smo znači i o tom robosavjetničkim, ali evo sad i kod individualnog investiranja danas što ćemo pokriti. Je, ovo što si rekla, znači možda najveća prednost Revoluta je pod broj što ga ljudi već koriste za neke druge stvari, a u zadnji put smo baš bili spomenuli, mislim da je bilo preko 400,000 korisnika u Hrvatskoj Revoluta, što je stvarno izuzetno velika brojka, tako da za puno ljudi će možda to biti prvi odabir, baš zato što već imaju tu aplikaciju, znači ne moraju ništa drugo otvarati. Ovo što si spomenula, aplikacija vrlo jednostavna, intuitivna, informativna, baš smo komentirali kako neke stvari, do neke informacije možda puno lakše doći nego recimo kod Interactive Brokers ili neke druge aplikacije koje su onako namijenjene možda iskusnijim investitorima, jel? Ali ova baš zato što je namijenjena početnicima, baš zato je vrlo lako doći nekih osnovnih informacija, vrlo je lako napraviti nekakvu prvu transakciju, prvu kupovinu udjela u ETF-u i slično. Tako da ovo što si rekla, to može biti do duše dvosjekli mač, znači ljudi mogu možda početi investirati prije nego što imaju potrebno znanje, mogu možda malo više provjerati portfelj nego što bi to trebalo, mogu pod utjecajem toga raditi nekakve ishitrene odluke, emocionalne većinom, kad vide najčešće kad je to loše, kad nešto pada, tako da evo, to je dvosjekli mač. Kad je crveno, da. Kažem, to je dvosjekli mač, ali evo, po meni je tu više prednosti nego nedostataka, ti kao boomer se možda možeš ne složiti sa mnom, ali evo, meni je drago da se može već krenuti investirati s 1 eurom na vrlo jednostavan način, znači to su neke stvari koje su maksimalno demokratizirale ulaganje, dakle približile ga manje više svima.
Da, i to je sigurno velika vrijednost. Ono što će biti problem, odnosno možda moja generacija evo neće vidjeti tolike benefite kao mlađi jer imamo malo više od 1 eura za investiranje, a imamo i generalno, nadam se, malo više novaca ukupno za cijeli radni vijek koji smo uštedjeli, pa onda sad da li je to Revolut kao najbolji izbor, možda za neke ciljeve. Pričali smo uvijek kako je dobro imati nekakve financijske ciljeve i onda možda za taj razne financijske ciljeve može se koristiti po meni razne platforme investicijske, pa evo jedna od tih je vjerojatno i Revolut. Možda zbog te svoje jednostavnosti i činjenice da možeš na neki način, roditelji koji imaju djecu, poslati novce djetetu i to dijete isto može na toj istoj platformi možda napraviti te prve investicijske korake, onda je dobro možda i kao alat za edukaciju, roditelja prema djeci ili djece prema roditeljima, i to smo vidjeli, odnosno sve češće viđamo da ljudi koji su u mojim godinama dobijaju od svoje djece upute kako investirati, što je isto ok, ali po meni je puno lakše nego nekakav, što si rekao, Interactive Brokers, koji je onako jedna old school aplikacija koja sigurno nema te seksi feature kao što imaju ovi novi, i s te strane da pozdravljam, samo evo kažem, upozoravam, treba koristiti, odnosno dobro je upaliti nekako si je malo alarm oko toga da u kojoj mjeri provjeravamo stanje, da li je to svakodnevno, da li je to jednom tjedno, jednom mjesečno, tu malo voditi više brige. Jel? Je, dok se ne zloupotrebljava ta jednostavnost, ovo za neke početnike stvarno može biti dobra aplikacija. Puno je tu sličnosti sa Trading 212 koje smo bili spominjali u jednom prošli epizoda, znači na način, evo, spominjao sam malo prije, znači 1 euro minimalna transakcija. Kakve su naknade, jel, to je onako što nas prvo možda brine, jel. Znači kod Revoluta je, pričamo sad o standardnom paketu, jel, usluga. Revolut onda ima i Plus, i Premium, i Metal, i Ultra, i Trading Pro i svašta nešto, znači ima jako puno tih različitih razina usluga, znači o njima onda ovise i naknade, jel? Ali pod pretpostavkom da većina korisnika ima osnovni, dakle standard račun, to je samo jedna transakcija mjesečno besplatna, tako treba to imati na umu, to je recimo razlika između Revoluta i Trading 212, znači na Tradingu 212 možemo napraviti 3, 4, 5, 10, iako ja nisam neki ljubitelj, niti mi toliko treba, ali eto, ako mi treba, mogu napraviti toliko transakcija, neću platiti transakcijsku naknadu, dok kod Revoluta ipak, znači, samo na prvu naknadu, ako imam standardan plan, jel, tu razinu računa, neću platiti ništa. Za druge naknade postoji, za druge transakcije postoji minimalna naknada, ili je, znači, 1 euro ili je 0,25% vrijednosti transakcije, znači što je od toga više. To znači da sve do nekakvih 400 eura po uplati plaćamo 1 euro, poviše 400 eura po uplati plaćamo onda postotno, jel, ovisno o visini uplate. Da, znači za te mjesečne planove postoji cjenik, on se isto mijenja, znači tu par eura mjesečno, koliko je najniže, ja mislim, na ovom, ako se ne varam, Plus, jel, si rekao prvi, ili Metal koji je... Standard je, znači, prva razina gdje je jedna transakcija mjesečno besplatna, onda je Plus je idući, ima 3, Premium ima 5 i tako dalje. Ne, razumijem, nego pretplata za sam taj paket je par eura, 5-6 eura mjesečno, znači to ako uzmete, znači imat ćete više transakcija besplatnih, ali ćete mjesečno plaćati naravno naknadu nekakvu, koja onda je pitanje za što vam Revolut služi, jel, kao nekakav primarni alat. Tako je, da možda nije najisplativije samo radi toga uzimate ove neke više razine, ako vam treba možda još i za, ne znam, konverziju valuta ili nešto ekstra, pa onda možda vam se isplati. Ja bih rekao za većinu ljudi koji onako zarađuju nekakve prosječne plaće, odnosno odvajaju i štede možda nešto u iznosima do par stotina eura mjesečno, mislim da je standardni račun sasvim dovoljan. Jel? To je dobro i napomenuti da to vredi za konverziju valuta, znači ako vam je potrebna za neke investicije u dolarima, do 1000 eura mjesečno je besplatna konverzija valuta na Revolutu, preko toga se naplaćuje 1% od vrijednosti transakcije, ali mislim da imaju naknadu također i za vikende, znači ako radite konverziju valuta na Revolutu, radite to radnim tjednom, tako da evo, to je jedan ovako tip od dugogodišnjeg korisnika. Da, ti još uvijek moraš konvertirati švedske krune u neku drugu valutu. Mi smo se toga riješili
s uvođenjem eura, ali ja sam koristila konkretno, tad sam i plaćala mjesečnu pretplatu jer sam nešto više od 1000 eura mjesečno mogla konvertirati, ali da, do 1000 ja vjerujem da je većina ljudi je negdje u tom nekom rangu da bi i da je recimo da smo na nekoj drugoj valuti prošla besplatno, ali vikend je posebna tarifa, tako da to treba izbjegavati. Ono što možda, osim naknada, naravno, koje su ovise, znači kako smo rekli o paketima, mi smo malo pogledali kakvi su portfelji, naravno ovaj put pričamo kao i svaki put samo o ETF-ovima, iako ovdje na platformi ima i dionica, ima i obveznica, ima i roba, znači svega se može kupiti, ima kriptovaluta, međutim kad gledamo ETF-ove koji su ono naš neki omiljeni instrument, ima širok dovoljno izbor za ono što bi rekli da mi trebamo, iako par nekakvih najpopularnijih, odnosno je ovaj konkretno BlackRockov iShares, najpopularniji ETF koji ulaže u S&P 500, nije na platformi, ali imate alternativni od Vanguarda koji je, rekla bih, jednako dobar za investitore, ali opet kažem, vodite računa je li to akumulirajući, je li to distribuirajući, pa možda se tu malo sad ne vidi tako jasna razlika kad gledate na mobitelu, zato uvijek kažem ja radije investiram preko weba nego mobitela, ali je činjenica da ono treba opet obratiti pozornost. Znači nekakav Vanguardov, rekli smo S&P, taj VUAAA, je li tako? Onda tvoj omiljeni VWCE, to je znači cijeli svijet, EUNA, podsjeti me, to je globalne obveznice, ili to je isti AGGH ako se ne varam. Tako je, to je taj isti, da. To je taj isti ETF, tako da ima toga dosta, ali evo nas je malo iznenadilo što recimo baš taj najveći od iShares sa S&P 500 ETF u Europi nedostaje iz nekog razloga, ovo što se rekla treba možda paziti, ali akumulirajući ili distribuirajući zbog poreznih razloga, pa možda je radi toga bolje te podatke prvo provjeriti, ne znam, na justetf.com i sličnim stranicama, a možda Revolut više koristiti za izvršavanje transakcija ako ga koriste kao broker, više nego kao, ajmo reći, nekako informativno sredstvo. Da, to nije znači razlog, evo što smo naveli, nije razlog da ne koristite Revolut, ima znači dobrih alternativa ili gotovo istih alternativa. Tko voli Vanguard možda i bolje za njega u odnosu na BlackRock, ali rekla bi da je to čudno da nema najvećeg i najpopularnijeg, evo to je možda moj komentar bio. Je. Isto tako vidimo da su prilagođeni regulativi u EU, znači nema američkih ETF-a, znači ako čitate možda neke američke blogove, knjige, slušate podcaste, YouTube videa, onda ćete naletiti na, ne znam, VTI ili VTSAX, koji su onako jedan najpoznatijih ETF-a, znači nemamo pristup tim ETF-ovima kao europski ulagači, ali imamo pristup vrlo sličnim ETF-ovima u Europi, koji imaju slične i sastavi, slične i naknade. Danas je to došlo negdje vrlo blizu, doduše u Americi je to još malo više kompetitivno, pa su te naknade malo više još nego u Europi, ali evo, trenutno je i dalje dobra situacija. Ukratko rečeno, preko Revoluta moćete pronaći ono što vam treba, možda ne onaj baš taj konkretni ETF koji ste htjeli, ali vrlo vjerojatno ćete naći neku alternativu koja je vrlo, vrlo slična. Dobro, i onda još nešto slično kao što smo komentirali za Trading 212 je to izvršavanje transakcija, znači brokerske usluge se zapravo uslužno obavlja kompanija Dry Wealth za Revolut, tako da praktično, znači tu je još jedan posrednički nivo, rekli bi pri kupnji i prodaji financijskih instrumenata. Vi ste naravno nekakav konačni beneficial owner, znači onaj konačni vlasnik tog instrumenta, ali evo, čim ima tako više posrednika, onda tu isto treba dodatni oprez, a i onda je otežano i nekakvo seljenje kasnije financijskih instrumenata, tako da ćete vrlo izgledno morati ili likvidirati, odnosno prodavati svoje udjele ako želite promijeniti brokera. Znači to nije nešto što će se, koliko je nama poznato, preko Revoluta još uvijek se ne može odbiti automatski. Možda, evo, ako da, neka nas neko ispravi u komentarima. Ja do sad nisam vidjela da je to neko uspio napraviti. Možda ne za ove ETF portfelje, možda je uspio za neke dionice, pa će biti interesantno čuti. Tako je, ali evo bila je slična situacija recimo za Trading 212 do relativno nedavno, pa su onda uveli tu opciju da se mogu udjeli prebacivati, tako da ne znamo šta će biti u budućnosti. Mislim, činjenica da Revolut stvarno se trudi na tome da konstantno širi tu nekakvu lepezu usluga, stvarno se pokušavaju proširiti na svaki mogući
dio tržišta. Također treba imati na umu, znači da za razliku od onoga robo-savjetničke usluge koje smo pričali prije par epizoda, ovdje se radi o isključivo samostalno investiranje, znači sami biramo što investiramo, koje primarne ETF-ove sad, pričamo o njima, jako postoji jako puno drugih instrumenta, tako da treba tu malo pripaziti, u moru svega toga što odabrati, imate određenu količinu znanja. Isto tako smo samostalno odgovorni za prijavljivanje poreza. Može nama Revolut dati nekako godišnje izvješće koliko smo dobili na račun dividendi ili kapitalne dobiti i slično, ali naša je dužnost da mi to se prijavimo porezno i platimo taj porez. Da, evo sad rekla bi za neke naprednije korisnike sigurno Revolut neće biti prvi izbor, to je ono kao da odeš u neki super dućan u kojem možeš od igle do aviona kupiti, tako nećeš naći ono specifično što ti tražiš ako si nekakav poznavatelj, entuzijast, nego ćeš naći nešto što je prilagođeno nekakvoj većem broju ljudi, tako da evo s te strane ja mislim da je Revolut dobro rješenje, iako uvijek bih rekla ne bi nikad velike novce držala na jednom mjestu, pa tako ni na Revolutu, možda niti kroz nekakve depozite, niti kroz nekakve robosavjetničke usluge, niti kroz možda ovakvu kupnju. To je moje znam da se ti ja tu malo razlikujemo, ali generalno još uvijek Revolut zna nekad zamrznut sredstva jer ljudi budu frustrirani, pa evo to je čisto da vas upozorimo, budite oko tih stvari oprezni. Ja sam tu malo možda optimističniji, ajmo tako reći, više od tebe. Mislim da su platforme kao što su Revolut ili Trading 2 na 2 su super način za početi samostalno investirati, znači za nekoga ko odvaja do nekoliko stotina eura mjesečno, odnosno vrši transakcije u tom rangu, baš zato jer transakcijske naknade su vrlo niske, odnosno nepostojeće, ako imamo recimo na Revolutu tu jednu mjesečno besplatnu transakciju, tako da mislim da to stvarno veliki benefit u odnosu na neke druge platforme, da se tu može dosta uštediti, a onda kako se taj iznos bude povećavao s vremenom i ovaj ukupni, možda onaj koji izdvajamo na mjesečnoj bazi, onda možda ipak treba gledati prema nekakvim rješenjima koje su onako puno veće, reputabilne kompanije koje imaju manje posrednika, cijelom to nekakvom lancu, znači koji imaju više direktan pristup burzama i tako dalje. Dobro, nemam ništa protiv, znači za nekakvo početno skupljanje kapitala meni se ovo zvuči ok, evo, kao si rekao, ti možeš i graditi ovdje neki ozbiljniji portfelj sa jednom transakcijom mjesečno, što i mi isto pozdravljamo, znači dovoljan ti je jedan ETF za kupiti, to je to mjesečno i zapravo si uštedio na kupnji. Postoje tu i nekakve naprednije opcije, evo nedavno ima i taj Trading Pro račun koji naplaćuje nekakvu mjesečnu pretplatu, mislim da u rangu otprilike 15 eura mjesečno i ono nudi onda niže naknade pri investiranju, nekakve naprednije alate za tradanje, analitiku, više maksimalni iznos uplata i slično, ali ja bih rekao da je to više namijenjeno aktivnim nekakvim traderima i ono što si rekla možda dobra ti je bila paralela, znači nećeš možda otići ako si, ljubitelj ribolova ili planinarenja, nećeš možda otići u Konzum ili Kaufland kupiti neku opremu ako ti je to bitno, otićeš nekakav specijalizirani dućan, tako i slično možda za investiranje, znači za investitore početnike Revolut je super rješenje, za nekako naprednije investiranje, više iznose ili ovo aktivnije investiranje kojeg nismo ljubitelji, možda ipak nije još uvijek nekakva idealna platforma. Dobro, ne bi, evo, ja sigurno okarakterizirala nešto tu sad negativno, ovo rješenje samo je pitanje, znači u kojoj si, jesi početnik, jesi napredni i to je ali manje više onda je jasno koju ćeš platformu i u kom smjeru ćeš bolje rečeno ići, tako da, ok, mislim da nemamo sad tu nešto posebno još za dodati, ne znam jesi ti mislio. Dosta smo već govorili u prethodnim emisijama, o drugim brokerima smo dosta stvari već pokrili, ovdje je to dosta slično, tako da nemamo šta novoga, ja bih rekla, posebnog dodavati. Mislim, to su nekakve sad nijanse oko naknada, oko odabira ETF-a koje smo prošli, znači ako hoćemo baš tražiti nekakve razlike između recimo tradinga 2.1.2 i Revoluta, to su po našem mišljenju dvije platforme koje su sasvim dovoljne u ovom nekakvom svijetu, ajmo to tako reći, discount brokera, znači brokera koji imaju vrlo niske naknade, ni s jedno ni s drugo nećete nešto pogriješiti ako krećete to samostalno investiranje s tim nekakvim nižim iznosima, tako da mislimo da su skroz ok izbori, a mi ćemo se onda u idućim epizodama fokusirati na nekakve malo veće, klasičnije brokere, koji su puno dulje na tržištu, reputabilniji, s puno više korisnika, tako da vidjet ćemo koje su razlike između njih i platformi koje smo do sad nabrali.
Da ne kažemo za ove starije poput mene, jel? To si ti Idealno. rekla, to si ti rekla, ne ja. Dobro, evo, ja mislim da je ovo za danas dosta, nadam se da vam je bilo korisno i evo, ako znate nešto više od ovoga što smo rekli, slobodno komentirajte, pa se vidimo u sljedećoj epizodi. Tako, evo, slobodno i pitajte, dajte predloge ili vlastita iskustva s ovim platformama, tako da evo, vidimo se u budućim epizodama. Ćao.